Романов кыллары Елизавета Федоровнын кол тутулугу эле Москва шаарында юкары тижарет сырларынын, яни верхний торговый ряды ачылды. Шымдесе анда ГУМ ерлешмекте, онун куручулугу эсе 1890 сенесі башланды ve 1893 сенесі бітті. Онун баш мимары Помаранцев ve инженер Шухов олып псевдорусский шекилде курулды. 1503 сенесі декабрь 14 күнү Сен Ремы шаарында Нострадамус doğuruldu. 1518 сенесі окув юртуны бітіріп, Али окув юртқа кіре. 1521 сенесі о медениет магистры олып университетini бітіре. 1529 сенесінден о Тибет университетіне кіре ve доктор олып чыққан. Русияда Наумов день, яни Наумов күнү декабрь 14-нде кайт этиле. Эвел заманлары бу күнү балачыкларнын тассилине диккат айрылмак максадынен оларны чеши тужаларга кетирейдилер. Бул элекнен жакшы окуган инсанларны мукафатлай, темпелери эсе ура эдилер.